Паян Чеваштада Россия искусствозень тавативичле деятели Александр Ангаров балетмейстер шуралнарамба щитмаль пилик шулшитря. Юба уйгин вунватым жинче Чеваш патшалық Юруба тажа ансамбля хайын тахырвунса кармаш пулдарулық сезоне шапах анаха алласа. Унын ыры ятне астрадыца таван енге весем концерт программе беующа. Ушкан репетициинче перень пулдарулық ушкане болса горча. Украинара журалзаюсне Александр Ангаров Мускаври патшалық культуры институтинже веренне. Пинде дығыр шершетмел ұлтымыш шулдан, егібінде билік мәжічен, Чеваш патшалық Юрубадажа ансамблен теп балетмейстере булна. Шурлау үйгенже келнеде, раштаву үйгенже, аллы вишіміш сезона шене программы бауышма қадірлезе жидерне. Вадыр шулаяғын ішлене хұжыра, шырытла сүйетті батажылартна. Хыджваш марбулинде перенхалық юрлин тарын шуғышне, коммуне тепчезе, оның теленмеле хыйне еверліхне, хореографирек дартма булдарна. Чывашта шине сцены шинже шене жая жеклене. Ушкын чилай жыржывачивце вырынды халыға пулдарулы хебе савындарза асра юлма. Хамырдырых ли юрыге везых лазағы варма пулдарнынже Ангаров тюбе калама жүк пызык. Чываштенже уншын таванранда таван пулзадына. Шавынбах ана зумазуза қадерлене программына да таванденке визем ятпана. Ангаров тұрышныбе Чываш халығын тажы пулдарулығы пәдемтен жери профессиили тажы искусствебе парыш айратыдын задырать. Александр Ангаров Чываш тажы искусствин теп ішне тума пулдарны. Чываш халығын пурнышне, ела ергине, юрыне, халық пулдарулықне, хайлартны тажы зінже кадартны. Тада Чываш халығын пулдарулықне профессии, тада искусство шайне шеклене. Тван культуры историинче сумлы жизембе ширынза юлна балетмейстер сценария эшре юлда жизень азынже де өмірліге. Пырать-пыратте ташлаза илеть, перзаман шуғыжа будать, ундан малала удать. Шапла урамра аякран курзанах палаза илме булачына. Кашни таша, кашни хусканова чуни видеркалар зантень артисене верентме бушлача. Шапла аза илеть врендегене Наталья Мингазова. Чеваш патшалық Юрубадажа ансамблінже бепинде тұғыр тұғырын ұлтымыз шылда ішлеме бұшларым. Александр Валентинович бамана ішлеме түргілчі. Пиде илемлі тажызем лартнынже небе ұндран тіленетімчі. Ютчер живзене кайзасында, оның ташызене изе гаятымырчы. Пиде халы хабылду заижыначы, тілінзе гаймала оның ташызем пиде илемлі. Паянки гунчени дешавта жизем Чеваш патшалық Юрубадажа ансамбленже взем илем гюрзедыраща пирень ансамбле. Шене булдарулық сезонне артисем шурлау үйгенже қадірленме бұшлана. Халі репетицизен херю тапхыре. Шагуй храир деген концерт программенте пая Александр Ангаров лартна постановка зем. Уйрымах палырны зенжен бери, улахра вокалба хореографии сюиты. Хорба тажышсем оркестр хадерленне вағытра сцены жіне дұхмалы тумшелегензенде өжі сағалмар. Костюм зенешіне цехтымалла. Артисем вара кураганшын тунзықланы негалайшы. Шыне сезона пиде камалага цейлет пер вызем нумай. Шыне ренде шыне сүйеті земврене пер. Малала шлеме. Лайк шлеме дрожапыр. Чеваш патшалық Юрубадажа ансамбля тағырвынза кырмыш концерт сезонне бушлама, кураганзене юбау ихень вунватымы жынже трактор даваганзен культуры герменне ихравлать. Уява Пушкин картыбе узы курза кемедия майбур. Чевашен галарым Валле, Алиса Александрова, Виктор Степанов.